Iya 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 iya. Eh ah. Eh ah. Ma. Ah. Duta gelar gula mikir Mistari Putra. Pancen bula terus siapa longa. Iya aja. Siapa Kiburina? Pemoyar calon. Iya. Nikah Mistari Putra, putra penerus, putra pemuda Kedung Moro. Apan aja, apan lau. Iya. Senada serba bisa. Oh iya. Tarik roll. Iya. Waya kaki Linda, awas, awas. Iya. Atas penghormatan Cak Mistari Kedung Moro telah sudah tampil di pagelaran Jaipongan salajengipun kula aturaken dumateng Cak Marlis Naton Babaan, Cak Arjalan Meraan, Abah Haji Haryono Nanda Barat, Mbak Haryanto Oye, Kelending Kampung Sofian Sombo, Sunoto Baidam Barat, Sugeng Farid Barat. Sekalian kita panggil yang terhormat Cak Marto Andi Bantaran, Andi Putra Bantaran. Dua serangkai sebagai calon pada hari Kemis Legi di bulan Rasul Nagap Tayub. Tidak dilan Cak Marsin Satir Jabun Kampung Purnomo Kerpangan. Selamat Putra Leces Robi Tupi Jatigono. Bergabung Cak Imam Faisal Padang, Cak Norman Meninju, Toyan Paris Meninju, Pak Febi Barat. Bergabung Abah Suman Naim Madurjo, Mas Andrian Selok Pasirian.
Yoja Marlis Naton Cak Arjalan Abang Haryono Mas Haryanto oh ye Pak Kampung Sofyan Sunoto Pak Ida Suku Farid Monggo Jahi Bongan Cak Marto Andi Putra Marsin Satir Pak Kampung Purnomo